Ngapain, Pak? Hei, jangan main di sini. Enggak, Pak. Enggak demi anak. Pakai! Lu mau orang kayak gini lo? Robek lu. Jangan, Pak, baca orang. Lagi lu ngewe di pinggir jalan lo. Gua apain lo? Pakai jalan lo. Ini rumah gue ini. Ngewe di pinggir jalan lo. Nggak ngewe itu telanjang itu. Lu udah tua bangka juga nggak mau sadar lu. Lu ngewe jangan di jalan gini, goblok. Jangan pergi lu, gua bakar lu. Lu ngewe ngapain di pinggir jalan gini ke hotel? Pakai celana lu. Pakai. Hari Jumat lu ngewe di bajai lu. Di rumah gue ini apa? Jangan pergi lu. Ngewe di pinggir jalan lu. Apa, Pak? Bapak udah tua, Pak. Hah? Lagi entot-entot udah di pinggir jalan di belakang bajai. Oh. Ngewe di pinggir jalan di bajai. Ini ada video.